Siyabonga salibonani ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga futhi olunye usuku, elinye ilanga, elinye ithuba empilweni zethu uNkulunkulu asipha lona ukubana silungise into ezimbili esithandikayo, ubudlelwano bethu labanye abantu, ubudlelwano bethu loNkulunkulu. La amaviki silokho esithinta kakhulu ubudlelwano bethu labanye abantu, ikakhulu izihlobo zakho, ikakhulu izihlobo zami. Qhakathekile khona baqhakathekile abantu labana abaqhakatheke kakhulu. Abanye balevele balesandla abantu ekukhuleni kwethu, balesandla emulini zethu, balesandla ekuthatheni emtshadweni wakho, kulokunye abakwenzayo ukuze kuphumelele, kulokunye abakwenzayo ukuze impilo ibe lapha. Then kube labanye futhi labo abalesandla esibi empilweni yakho. Labo singabalahli izihlobo zethu, sibaxoleleni, kasibasondeleleni, kasibavezeleni umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ulungile. Siyabonga. Sikhangeleni futhi ke enye indaba futhi eBhayibhelini ethintayo izimuli, ethintayo izelamani. Sikhangele kakhulu ke uJoseph. uJoseph ngumntaka Jacob owayezalwa nguRachel, bebabili kunguye lo Benjamin. Then kulabafo wabo abangu-10 lo sisi wabo oyedwa. So all in all uJacob wayelabantwana abangu-13, 12 boys and 1 girl. Bible lona uJacob ungalandelisisa indaba yakhe, impilo yakhe yayingani nje ilama ups and downs ukusukela esuka ngakibo ngendaba yakhe yokuthengiselana ibirthright lo mfo wabo, esuka esiya koLaban, esiya hlala khona ngale koLaban. uLaban ngudadewabo kanina, so wayehlala koMalmakhe, ehlala koMalmakhe, wakhulela khona ngale, waze waba indoda, wagcina wazothatha yena wayethanda uRachel, but umfazi agcina imithetho kokuqala kwakunguLeah. Kwachova ke asikubambeni lapha kule into emfuna sizwisise. Nxa eselabafazi ababili ke, uRachel waswela inzalo, uLeah waba labantwana, waba lo Ruben, waba lo Levi, waba lo Juda, kusiya khona la koSimeon. Yena waseswela inzalo. iBhayibheli lithi yena ngikubona ukuthi kasabi labantwana, wasethatha ke umaid wakhe wamnika uJacob, wamzalela abantwana. Nxa isikhathi silokho esihamba, uLeah laye abesebona ukuthi iminyaka isidlula lapha ngingazithwali, laye wasethatha wakhe umaid wamnika uJacob. uJacob wagcina eselabafazi abangu-4, yibo abamzalela abantwana abangu-13. Into emnandi khonapho ukuthi bonabo abafazi abangu-4 labantwana bona labo uNkulunkulu yibo akha ngabo isizwe sako-Israyeli. uJehova ulungile, uJehova ulungile. So umlimi ulungile uyasithanda, umlimi uyasamukela. Singazixotsheli khatshana, kasondeleni kuJehova. Singaxotsheli abanye abantu khatshana, kasondeleni kuJehova. Sibanike ithuba lokubana bathola insindiso thina lathi esesiyitholile, umlimi abesesenzela kuhle. So indaba le nxa sihamba la ngayo, asihambeni sizwisise, sifundele ezinye izinto ezisitshengisa umusa kaMlimi, sifundele ezinye izinto okumele sizwisise ekuphileni kwethu emhlabeni. Kuba lomona, kuba lenzondo phakathi kwezihlobo, phakathi kwezelamani, but asikulungiseni. Ngilokho engikhala, ngilokho engicela, kasikulungiseni, akubafonele, kasixoxisaneni labo, sibe lobuhlobo lobudlelwano bethu obuhle lezihlobo zethu. But nxa liqhubeka lithi lona ke ngokuswelakala kwenhlanhla amaningi sebenze lona lelibala, ngenye into esihlukuluzayo emakhaya, ngenye into eletha inzondo phakathi kwabantu, phakathi kwezelamani, ukuthi kwesinye isikhathi abazali bayenza, bagcina besenza njengo Jacob. uJacob iBhayibheli lona wamthanda kakhulu uJoseph. Abafowabo baze bakubona, oJuda bakubona, oLevi bakubona
oNaftali bakubona oGad bakufila ukuthi umdala uthanda uJoseph. iBhayibheli lami lihlona bagcina sebemzonda. So nasi into yokuqala engicela ubadala engicela ubazali lami ngingumzali ukuthi ke abantu bethu kasizameni ukubathanda ngendlela efananayo. Nxa singabathandi ngendlela efananayo kasizameni ukuthi singatshengisi laba singabatshengisi. Omunye umuntu azakhuluma welanga esithi mina umama ngaze ngimthengele ama-tennis, lo bhuda amthengele ama-tennis awami umama uyathola selima ngawo, alima ngawo angene ngawo emasimini angene ngawo esipayeni okulobulongwe khona. Ngani izinto mina engimenzela zona ngazamukeli kuhle wamukela okwalwana umntwana. Khonokho bazali kuyadala ukhophe lenzondo phakathi kwabantwana. Singenzi kuze kucace ukuthi ifavorite ngumuntu ukinoza wamama kumbe lo owesibili. Asizameni ukubalinganisa, sibathande ngokulinganayo abantwana, ngoba ngabantu abakho kabacelanga ukuthi babuye emhlabeni. Nguwe owabalethayo, bamukele behlukene benjalo, bamukele benama characters angafananiyo ngabantu abakho. Umlima sisize njengabazali. Singayenzi mistake leyi, iyadala ubutha, iyadala impi phakathi kwabantwana. Kwesinye isikhathi engasehlula leyo mpi ukuthi sixazulule njani. Kwesinye isikhathi engadala impi engagcina ichitha igazi, abanye abantwana besifa, abanye abantwana bengaphindi bakhulumisane futhi ngenxa yokuthi bazali siyafeva kakhulu. Abanye abazali bafeva baze bakhulume batshele umntwana ukuthi wena idonki lo umntana mubani ngabantu abakho bonke kasibathandeni ngendlela efananayo. Igama lenkosi lidunyiswe. Umlima sisize. Liyabona ukuthi emhlabeni kunento eziningi ezingaluhambi kuhle kwesisikhathi ngenxa yethu, ngenxa yokukhuluma kwethu sike sakhuluma kulana amaviki, ngenxa yokwenza kwethu, ngenxa yokuphathana kwethu. Kasikulungiseni siphathaneni kuhle labantu bethu, siphathaneni kuhle labafowethu. So iBhayibheli ku37 lithi lona uJoseph elabo 17 years waqalisa ukuphupha. Ngelilanga waphupha chapter 37 kaGenesis, waphupha labafowabo yena besiyasika utshani. Uthe besika utshani yena esesenta lesithungu sakhe, then izithungo zabafowabo ziqaqele esakhe. Wasebona isimanga ziqalisa kuwa zikhothamela esakhe, zonke esakhe sasala simile sisesenta laphana. Nxa ebatshela iBhayibheli lami lithi lona bamuzwa bahle bamzonda wesi. Nxa bechasisa leli phupho balichasisa exactly khonokho elikutshoyo ukuthi uza kuba mkhulu kulabo uza kuba mkhulu kulabo bevele bemzonda, uza kuba mkhulu kulabo sebemzondiswa wesi ukuthi loyise wathi thenga izigqoko yena wamthengela isudu enhle. Yena laba abafowabo baphuma kuba lokungabonjwathi. Lokho ngicela abazali lanxa sikhuluma lanxa sithenga sisenzela abantwana bethu kumbe lanxa sebekhulile sebechata, lo ngamkhunga ngenkomo umbulalele lenkomo emchadweni wakhe, lalaba abalandelayo benzele okufananayo kulingane. Abantwana ngabakho, abantwana singabehlukanisi, singabaxabanisi abantwana bethu. Ukwenzela ukuthi bona nxa bodwa besilwa kube lula ukuthi wena njengomzali ungenele ubalamule uxazulule indaba le. Kodwa nxa uvele unguwe ulesandla ngakulamuleki ngoba lawe we part of iproblem ekhona. Wazophuphela iphupho ukuthi yena waphuphela ilanga, inkanyezi lenyanga kumkhothamela yena. Nxa wayebatshela lokhu akuphuphileyo ngamaphupho ayiwaphiwa nguJehova.
but ngokuswelakala kwenhlanhla ngenxa yenzondo yabila wesinzondo bamzonda kakhulu uJoseph. Bible lami lithi lona kwazi ukwenzakala kwelinye ilanga. Pili buhlungu. Singakulahli la nxa ube nguJoseph ngakini, la nxa ube ngoRuben ngakini wangazithandwa, singakulahli lokho. Yena lwani wayengakuthandi umzali wakho. Amen. Kulaba abazali la uyakwazi ukuthi baba vele kanithandi, kodwa nguyihlo. Amen. Nguyihlo. Singabalahli nguyihlo. Abanye ngumama vele wayengani kakuthandi, lakhathesi kakhulumi kuhle ngawe, kakufoneli, kakudingi, ngumzali kakutshintsha. So abafowabo bona labo bemzonda benjalo, uyise emthanda. iBhayibheli lami liyatshengisa ukuthi wagaina, wathola le favor lomlimi wamthanda. Kulama dreams esilawo, kulamaphupho, kulezifiso esilazo empilweni, kwesinye isikhathi kazi buyilula kumele sidlule kwezinye indlela, kwezinye indawo, kwamanye amagodi, kweminye imihome, silale ezimbalwini ukuze kugcwaliseke lokhu okumele sikuthole empilweni. Akubuyilula isikhathi eziningi, okunye kuyabuya lula, okunye akubuyilula. iBhayibheli lami lithi lona kwelilanga uyise abesisithi yena khonapha ku chapter 37, gijima ulanda abafowabo from verse 12, uye kubafowenu, uye kukhuluma labo, ubanike ukudla, ukhangele lokuthi izimvu zimi njani, ubuye unginika ireport nxa ebadinga athole lapho ababelusele khona besukile. Asibambeni la asukile la. uJoseph wayengatshelwa ngabantu ukuthi abafowabo bayamzonda, wayekubona every day, labo babemtshela ukuthi umdala ngahamba ngabani, wayebabona babemtshela. Ienga yabo yayizwakala egumene emoyeni. Ngicabanga ukuthi la nxa babedlala ibhora babengasampiki, but uyise uthi yena hamba ubaphathele ukudla, nxa efika lapho ababe yelusele khona thole bengekho, kuyimi nganyahle ngihlala umphansi ngidla umphako ngibuyele ngiyetshela umdala ukuthi ambatholanga. But uyadinga adinge aze alayelwe ngenye indoda eyayikhona apha, ithi yona hayi mbazwile izolo besithi bayadlula bayaphansi le enyama yendlovu, adlula sibambeni la, adlule egcine lapha elanda abafowabo akwazi ukuthi bayamzonda, ebathola bengekho lapha, edlule aqhubekele phambili ngohambo ebadinga kodwa ekwazi ukuthi bayamzonda. So asenzeli kuhle abasiphethe kuhle, sihlambisela umphako lamanzi aqandayo lalaba abafowethu abasihambele enyangeni, otufika kibo bexoxa bami ingxoxo, otufika kibo bexoxa basukume, singalahli ithemba, singatshintshwa ngumumo. Hamba an extra mile ubadinge, ngabaswela lapha badinge, haleluya, badinge uzuye bafinyelela, ngoba umphako lo bayakudinga abala kudla basegangeni. Sikhuluma ngoAbraham esiyakhulula uLothi, namhlanje ngikhuluma nawe Joseph. Hamba noma abazala ungabatholanga lapha, noma abafowenu ungabatholanga lapha, noma uanti ungamtholanga, ungakhathali ukumdinga. Nxa ifoni yakhe ingangeni ungakhathali ukumdinga, sibadingi wazi wabalanda. iBhayibheli lithi lona nxa ebabona laphana amemeze, bafowethu bona nxa bembona ngabasaboni umfowabo, babe sebekhulumisana bathi here comes the dreamer. Khangelani inzondo esibalayo, sihlobo sakho umfowenu elizalwa lonke kawusambizi ngebizo, sumbiza ngelinye umnike lona ukwenzela ukuthi ube lamandla okwenza lokho ofuna ukukwenza kuye. Ngoba ngathi ngumna wami usuza kwesaba
but ungathi i-dreamer usulamandla kakusela buhlobo i-dreamer. Uzambona umpholisa esembuyile, uzambona utitshe esebuyile, uzambona phela unesi esebuyile. Ngudade wenu khipha ukumbiza ngala mabizo othi uzambona usisi esebuyile. Ukwenzela ukuthi singabenzi lokho esifuna ukubenza khona ngoba sesibanike amabizo aqamula ubuhlobo. Singaqali lokho isihlobo sakho. Xa efika uJoseph esathi mebras bahle bambophe bamchaye ngamampama bambophe bamjikele emgodini. iBhayibheli amlithi lona uJuda wayizama wathi yena madoda singambulali asibambe lokho singambulali ngoba ngumfowethu ligazi lethu. Akuthinte lemakhanda ethu. Siyakhuluma izolo ukuthi olunye lutho lusixabanisayo ukuthi njengezihlobo siyahambelana ezinyangeni ungasaphumi igedi uhambela umfowenu enyangeni. Ngiyakubona ngiyakwazi ulonyawo lomfowenu osulucuphile ukuze udle wedwa ilifa. Chitha inshabathu ungakwenzi lokho ngoba ngumfowenu. Wani uJuda wasingachithi igazi lomna wethu, igazi lethu le. Zingaki izihlobo zegazi esezilapha 6 feet but wena unembeze engachayanga ngenxa yenzondo wababulala bathwala nzima. Umlimi kangenele asikhulule izihlobo esithandekayo. Khangelani ngesikhathi esincane ethutshe njengalaphana badiscuss into eziqatha. Bathi asimjikelene emgodini bathi hayi asimbulaleni oyathi asimenzeni lokho bazi babuya le plan ukuthi singambulala siyathatha ijacket lakhe leli sibulale lemvu sithele igazi lemvu sihambise kubaba sithi udliwe zinyamazana zeka. Iplan ngesikhathi esifitshane ayiplanwa ngakhonapho babehlala bedlevele bemplanela. Ungaziplanela izihlobo zakho. Haleluya. Ngikhuluma ngabantu lawo kwazi ukuthi bayakuzonda. Wena ungabazondi baphathele umphako. Haleluya. Bathi ukuze amaphupho lawo agcwaliswe uNkulunkulu awanika uJoseph kulezinye indawo lapho kwakumele adlule khona. Nxa befika bemthi pha ngempama ewela phansi laphana bembopha bembeka laphana besidla umphako abuye lawo yena bengamkhulumisi. Life. Yabona yathi kule moto enxe kufiwe ngakini kumbe kulomtshado uthwala uanti bakho emuva kodwa bengakukhulumisi. Vele bengakukhulumisi. Bengehla baphuma ngani bebekade umtshova bekade imoto yakho but ungabalahli izihlobo zakho. Babuye bazolala endlini yakho kodwa bengakukhulumisi. Nxa uthutsha sobakhangela eceleni ungabaxoxi izihlobo zakho. Badla umphako abuye lawo kodwa bengamkhulumisi. Bemplanela. Keda hapo bamjikele emgodini ekseni bathi bafuna ukumbulala. So I think nguRuben wathi sebefuna ukumbulala wathi hayi singambulali ukuze sizigeze egazini lomfowethu kasimthengiseni. Bamthengisa bathe sebemthengisela abantu bahamba labo bahamba laye eEgypt. iBhayibheli amlithi lona bamphosela emgodini. Abantu abaningi balezifiso empilweni bathi impilo kwesinsikhathi ongakatholi leso sifiso sakho sigcwalisekwe lamaphupha kwempilo agcwaliseke kuza kumele uyengena emgodini. Imgodi yempilo igcwele ngokuswelakala kwenhlanhla eminye imgodi sijikelwa sigiqelwe izihlobo zegazi. But phakathi komgodi vese ngaphansi sithi yena God was with Joseph. Walahla ithemba kulo Jehova sezulwini phakathi kwemgodokiyo. Abanye bafisa lokho, abanye bafisa imisebenzi, abanye safisa into eziqatha, safisa into ezimangalisayo. Singakazitholi lezo zifiso siphakathi kwemgodi singamzondi uJehova, singamlahli uJehova, kasihlaleni simethembile ukuze lawo maphupho agcwaliseke igama lakhe bese lidunyiswa. Number 1 wazondwa ngabafowabo. Number 2 egodini. iBhayibheli lithi abambekanga bamjikela. Wacha ngembambo so ilitshe lamchaso lamfithizela imbambo wabhenza. So following day bavuka bemkhiphe ekhala bamthengisa bathatha imali bayathenga ama scones lama biscuits lama chips badla.
sebedlile babulala imvu, I think babraya, bathe sebebrayile bathatha ijacket yakhe bathela igazi bahambisa kuyise bama so babona uyise giqika phansi ezithele uthuli phansi bakhangelana bathi umdala sesimtshelile sesikhohlwe ngomfana minus one problem sebethengisa umfowabo. Bamthengisa wayafika ngale abamthengayo labafika bamthengisela uPotifa. Nxa efika kuPotifa impilo leyi kakusoze kuchelele msuku zonke. Lanxa uNkulunkulu eloJoseph, lanxa uNkulunkulu elawe, lanxa uNkulunkulu elami, impilo ilabafowethu abasizonda, impilo godi, impilo labo Mrs. Potifa owathi mbona uJoseph wahle wamhawukela ngabali iBhayibheli lithi everyday wayehlala emncenga esithi lala lami uJoseph wala kwaze kwaba lelanga lapha landa khona wambamba ngodli uJoseph wabaleka kwasala ibhaji wahlaba umkhosi wathi besemrepa wagwetshwa wayekami ngento angayenzanga. Ungabali ivese ngaphansi esekami khona phana ithi kodwa uNkulunkulu wayelahi. Lanxa abanye abantu sebesilahlile, abanye abantu becabanga ukuthi okusuka kwethu ukugula kwethu lokho kusehlile okubi into enhle, umlimi uyabelokhe lathi kasimethembeni uthembekile kwesinye isikhathi ukuze sithole izinto ezinhle kakuthi ukuthi kuzabe kumnandi endleleni. Kwesinye isikhathi kulamagodo kumele singene kiwo, hakhona kumele singene mina kube kuhle kulamagodo kumele sijikelwe kuye. Yazi ukuthi kulamanye ama circumstances empilweni esingiphakathi kwawo sigejelwe ngabanye abantu besijikele phakathi beplanile ukuthi uzube khonapho. Abanye uyabale godi lokuthi abantu bakuplanile ukuthi uxoxwe emsebenzini, kene phakathi kwalelo godi ba celebrate kathi ngumlimi ovumileyo ukuthi endleleni yakho ye success kumele uthi vaya godini, vaya Mrs. Potifa, vaya jail. Naye ezikhona phana uJoseph ekhuleka ethemba umlimi, ithemba lakhe lahlala lokumlimi ezibuza kanti mayengenzeni wayengibotshwa ngenzanga lutho, but wahlala elokho ethembele kuJehova. Ngicela ukukhuluma lokho sibethandana, ngicela ukukhuluma lokho sibethandana, kasingalahlini ithemba, kasimethembele uJehova, iphupho lakho liyagcwaliseka. Abambana wayele 17 years ephupha ethengiswa ngabafowabo 17 years. Boys encane, boys encane. Umama lo nangu naye hawukela umbwa esele 18, hawukela umfana le 18 wo ejele ngu chapter 39 asigijimeni sifuna ukufika phambili ngale sifuna uqede kaJoseph. Ngaye khona ngale sejele ehlezi khona phakathi uJoseph uthi uNkulunkulu wayelaye ejele kwaba lesimanga kwa Ntozi kamlimi efike ejele namuhla uGadela wathi hayi mina sengi off, oyabe khangela ezinye izibotshwa uJoseph wakhangela ezinye izibotshwa eyisibotshwa ekhangela izibotshwa uJehova lendlela asebenza ngayo engazwisisekiyo, but as long kunguye osebenzayo, haleluya malidumisa igama lenkosi, lendlela ezingazwisisekiyo asebenza ngazo, but indlela zikamlimi zilentokozo yokucineni. Waba ngumfolomane ejele yalila ngokulethwe ezinye izibotshwa zivela endlini kaFaro estate house, zafika zibotshwe lapha, zibotshwela ubusela kokucatshe iGolden Cup I think eka Faro kwakulo wine bearer lo butler khonapho behleli uBekara behlezi khonapho nxa behlezi ngelanga bahlala iminyaka leminyaka babe bephupha ekuseni bavuka besithi baphuphile bathe bekhulumisana wacina kufika endlebeni zika Joseph. uJoseph wathi yena uyabachasisela iphupho, wabachasisela wathi wena Bekara okade uthwele isitsha kulama scones lama muffins esitsheni sakho usithwele uhamba amawabayi esidla, yili phupho lalo wayephuphile esidla amawabayi ethwele. Uthi yena in 3 days uzakhitshwa kodwa uzalengiswa ubulawo.
uWanbera waphupha eqhubela uFaro inkomitsho yewayini. uJoseph wathi in 3 days uzakhitshwa ubiselwe esikhundleni sakho. Mzwana ubiselwe esikhundleni ungikhumbule la. Kwambeni la sesiqalisa ukuvuleka izinto, sesiqalisa ukuvuleka izinto. Akazibona uJoseph ukuthi umlimi usevula amagedi ngoba umlimi engavula akuvali umuntu. Abanye siphakathi kwenzondo kulento ezenzakala kithi empilweni, kulabantu abenza izinto kithi empilweni, but kasikeni sithi mbejana all things work together for good to those who love the Lord. Engxenye bekumele udlule khonapho ukuze uyefika lapho kumele ufike khona. Asinethembeni ukuze sibone ubuhle bukaJehova empilweni zethu. Engabe kumele umntwana afe, bekumele indoda ife, bekumele uxotshwe esilojeni, bekumele uxotshwe emsebenzini, kasikwamukeleni sibe sesivuma ukuthi konke kusesandleni lemandleni kaJehova. Uzwisiseke indlela alungisa ngayo umlimi. Phela uyalungisa, uyachuna mali duyiza igama le, kodwa kwesikhathi kubuhlungu nxa kungakafika ngale ukucinene esachuna umlimi. Bese ngicela lokho, wena ungabi lesandla ekuhlukuluzeni abanye abantu. Ngingabi lesandla enyembezini zabanye abantu. Botsho li rape angayenzanga, wabotsho khona leje. Bible amlitona nxa iqhubela phambili. Ungasukela ku verse compare ku 30:41 sesiya ku 42. uFaro laye abesephupha iphupho elilodwa kodwa amabili, imini ngi1. Aphuphe inkomo ezinonileyo zisidla lapha, kube sokuthutshe ezicakileyo, ezinonileyo zidliwe ngezicakileyo, zisale zonke ezicakile lezi ezicakileyo. Aphuphe lezikhwebu ezinhle lokuswabileyo, so lezi eziswabileyo ziginye ezinhle zisale zonke zinjalo. 7:7 nxa ehlutshwa liphupho lakhe, lowo owayechasisela iphupho nguJoseph azasondele aye kuFaro athi yena kulomuntu owangichasiselayo ngale iphupho. Abeselethwa uJoseph, umlimi usevula izinto, umlimi uselungisa izinto. Abeselethwa uJoseph abezochasisa athi yena inkomo ezingu7 ezinonileyo zimele iminyaka engu7 yena. Lezi ezicakile ezingu7 zimele ngu7 yendlala, kuyafana nalezi khwebu esishwabileyo lezi right, iminyaka engu7 yenalo. So kwenziweni nguFaro ebuza uJoseph athi kakudinga umuntu kubuthwe amabele, kubuthwe inyawuthi, kubuthwe umumbu, kubuthwe amazambane, kubuthwe indlubu, kwenziwe unkankalo, kwenziwe ufutho, kwakhiwe iziphala, kufakwe phakathi ngeminyaka lengu7 yenala, ukuze iminyaka engu7 yendlala kungabi lendlala eEgypt. uFaro bese sukuma so athi ya umuntu ongenza yonke into naleyo nguwe Joseph. Hallelujah, malidwisa igama lenkosi. Ungabala iBhayibheli lithi lona ku chapter 39 nxa uJoseph khona phandle, hayi chapter 46 ya, chapter 39 verse 46 ya, hambile ukucheka. Wayesele minyaka engu30 asitshayini mates swani 17 years, the 30 years. The difference how many years? 13 good years. Esekuhluphekeni umfana 13 years ehlawula, engene ezondwe ngabafowabo, wangena egodini, wathengiswa, wayaqanjelwa amanga nguMrs Potiphar, waya ejele. 13 years yokulala ngendlala, 13 years echaya phansi ngorama, 13 years
elala ngobhayi 13 years uyise ngamazi abafowabo bengamazi engabazi elale kangene isihlambi ehlawula 13 years zenyembezi zatshintshwa liphupho. Yeah, in chapter 41 verse 46. 13 years. Engayona usakhala ukuthi 2 years kusasele 11. Xa uFaro esukuma wakhipha iringi yakhe uFaro wamdiva uJoseph. Wamangala uJoseph, isiqili. Wachova waphiwa ijacket enhle wathinti wazwaphiwa lo mfazi uArsenal. Waba ngumgavana eEgypt. Ngaleso sikhathi iEgypt yayi America yakhathesi superpower. Just imagine uzungavene America kodwa usuke eZimbabwe wathi Zambezi wangena emfuleni ngeDouble bakuthengisa wathi intini wahlala eBedbridge wahlala ngapha wadubeka wathi what a mighty God we serve. Kule ndlela sebenza ngazo 13 years zenyembezi. Siso lapho ngikhangele ongizwayo. How many years ukhala but umlimi ulalela ukhangele nguyolungisa izinto. Okwethu kuphela ukuthi simethembe ngoba uthembekile. Singaqhubeka simethemba uzasitshengisa okunye okumnandi ngale. From umfana wenkomo to ugavana. Echa inkomo ikhwelo ngale gageni. Khathesi nxa ethutsha abantu basukuma. Linjani? Okay, sukuma ngicela lithathe lapha. 13 years ukuze afike kuleyo nto. Abanye bethu siphila impilo yenyembezi. Sikhulume ngathi ngabafowethu, izihlobo zethu, ngomama, ngoanti, ngomalume abasithwalise nzima empilweni, ngabantu abasenzela umona empilweni, ngabantu abasenzela ijealous empilweni, but umlimo olungileyo uselusile 14 years, uselusile 10 years, uselusile 5 years, usesinika intokozo wasifaka kwenye level yempilo. Bona basala beloke beselusa. Yena engasamiswa ku roadblock. Bona begada uzubko. Yake kodwa yazi uba umyaka lakho ayi ngambone le mask yomyanga imask yomle. Ayasiyekele sendlu yena sechange mask right so kule ekhona endlini bona lokho lokuhlala etendeni bemenzela umoya basala etendeni bamenzela umona basala etendeni. uNkulunkulu wamkhweza waya eState House wayeselendlu phezulu into sesivuma. Hallelujah. What a mighty God we serve. Limuthembekile singamethemba. Manje ngigijimela lapho sokusela isikhathi esincane nansi enye indaba engiyithandayo lapha. Indlala yasiqala yachaya iEgypt yaze yachaya leCanaan. Sikhuluma ngoAbraham ebizwa ukuthi eCanaan kwaba lendlala elizweni lesithembiso kwaba lendlala elizweni lesithembiso kwaba lendlala iyabakhona indlala uyindlalifa yombuso wezulu kube le drought empilweni yakho. Yaba khona i-drought kwase kumele baye eEgypt ngoba bezi ukuthi kulokudla nampa yana besiye eEgypt sebesiyadinga ukudla bathe befika belayina kulayini yokhona phana kulabantu abavela ngaphi kulabantu abavela leEthiopia abeZimbabwe babengakabi khona kuvela ngale kanjani athi uyakhangela ku queue athi uyakhangela ku queue ahlathi indevu leziya ezika me Brazil indevu zika Ruben leziya
bechaye kumbe ngamakhakho kunjani njani begqoke ezakukhothama yena echaye ahlaba bona ukuthi yibo laphana abesebizoro bayibakhathi ngicela libambe uyazona lezi ezingu10 lihle lizibambe lisifake ngale bazibamba bazifaka ngale wabe siyangena efike ezibuza kuzo kanti nalizospayilizwe la futhi umlimi awumlimi ulungile into ziyazilungisa zodwa yena nxa idriver so lizo spayilizwe labasithi hayi Nkosi yami sebeguqile iphupho aliphuphele 17 years ukuthi izithungo zabo zizaguqele sakhe sesigcwalise yathi sebemguqela sike sakhuluma kumbe uyizalizelwe umlimi engalungisa into zakhe baza kuguqela abakuxotshela ilifa yena hlezi so okay sebeguqa phansi orubheni bathi hayi Nkosi yami asoma spies singabantwana bendoda 1 sasingu12 manje omunye sowafa wasichiya omunye wabhubha nje wadliwa izinyamazana kodwa kulomunye umnawethu omncane oseliyo loba abeziliganile xekulo likhuluma ngalo ihlu uyaphila yini bathi hayi yena ubaba uyaphila sibili kodwa siyaxolisa sure sicela ukudla uJoseph uthi okay ngiyalinika ukudla kodwa ukuze libuye lizothenga futhi njengoba lilamba libuye la lomncane bathi wo akwenzi ubaba waphosa wafa ngalwana umunye wabhubhayo sekuze lapha xa sebevuma so uJoseph wayibakhangele lawe bake babuye enxekalinzo bake babuye anti bake babuya bakwenzela umona abanye abakwenzela umona unyokozalo wayengakufuna emendweni unyokozalo wayengakufuni jaha ukuthi uthathe umntana ke ngoba ungumyanga but usebuya kade esendlini yakho umlalele ungalwilayo abesebisela imali ababethenga ngayo emasakeni zihambe zibe ziyibona endleleni zikhulume ngale sibeze zikhulumisana endleleni zikhulume lo yisikuthi but undoda lona ngasikhuluma ngayo weEgypt ulolaka but uhlupho kumbe isimanga ukuthi ilanguage yethu yayazi ukhuluma isindebele nxa efuna ukukhuluma isindebele afune eqe akhuluma isiEgyptian khona ngale umbisi Arab sicine singasamuzwa kuhle kodwa ulimi lwakhe uyasazi angani uyasazi ubuze wena lo baba waphinda wabuza la ngumfana uyise wathi kanti bese lithabeleni ukuze limtshele ngomfana ngcono lilambe uBenjamin kayindaba indlala yachaya siyagijima ubulimu hayi ubulimu asimthembele uthembekile endula indlela zakhe abantu abaningi kathesi umlimi sebakhwezile so Joseph bengabuya uMebrazil amafama shoes ukabalahli yambabona abanye abantu sebengene etown town yake bayithown sebengene baqamula basika so igamboots laba ishape yesicathulo kodwa bakuxotsha kodwa bakujikele emgodini Joseph bakuthengisa Joseph nxa sebebuya le gamboots elisikwe ngeshape yesicathulo ungabalahli yekela amafutha isichochomba yodwa kathesi ngoba umlimi uthembekile umlimi ukhangele Baze bebuyela lo sebehamba lo benji kade waye babona futhi bavalela thin kwaphana I think kwasokusela uSimeon futhi khona boya sibekhipha lo Simeon bahlala khona phana wabe bachuna izinto badla bageza abanye babethenga nxa bengathenganga namhla bayela erenkini bona babesithi banga noma bechingilwe balale phakathi khona pe State House manje ngijime ngiqhumela lizumusa kamlimi lengucela ukithi engucela yokimi engucela yokuwe impilo leyi ngenxa yeSkristu ngoJesu zamasinyane kasikhiphena amaqhubu kulabantu abasilimazileyo empilweni kodwa amathuba nxa uyivuma vele mela vume kasibenzeleni kuhle endungacheka bona sebedube ukudlula wena okwenza abangamboni babengacabangeli ukuthi engaba kuliyani position babecala ukuthi uthengiswa suka mbo eEgypt bazomthengisele eMalawi basuka eMalawi bamthengisele eZambia suka eZambia bazomthengisele eZimbabwe uyadubeka ngamabond notes bengakwazi ukuthi kuye seyinkinga
ngiyodistribute ukudla US8 zazikhitshwa uJoseph. Hallelujah. Limula mandla okufaka kuposition right empilweni. But engikucelayo nxa usulaphana labana ungabakhohlwa izihlobo zakho. Abalalise laphana kulungisa ukudla kumbe idina kumbe isapha ngikwazi sebegezile bahlale ngobudala babo sengigijima mvali bahlale ngokwelamana kwabo abandishela ukudla nxa ifika kuBenjamin amthi va ×7 zadla khonapho kwafaka inkomtsho kaJoseph kaJoseph yakafaka esakeni lika Benjamin ukuthi bamlandile orobayi bayithatha wathi yena uBenjamin hambani yena nguyasale seyisigqili ngobutshontshile zala zamdefenda zathi ubabe ngafa ngoba waphosa wafa ngalwana omunye wafayo bekhuluma laye okuthiwa wafa yena ephila bamncwaba iphila aziveze athi yimi Joseph kugcwaliseke futhi baguqe phansi bambambe inyawo besabe bakhale besaba ukuthi engxenye sezabathela orobayi athena hayi khangelani lapha lingazihlukuluzi lingakhali lingesabi angisoze ngilibulale uNkulunkulu wasebenza ngani ngeplane yenembu umlimi wangithuma phambili ukuthi ngiligcine ngilivikele lina lemuli yenu kasibeni lengqondo enjenge kaJoseph. Ubaba usaphila ye hambani yabuya naye manje endleleni kwasokumele kulungiswe phela ngoba uyisi kwazi umfana wafa kanti umfana wafa usephila njani ngiyazibona nje sesithi ku Benjamin angakhathazeke ezinye izinto ukuthi wawumncane mana thina siyakhuluma lo baba wabafika bahlala phansi badla bathe sebedlile bathi baba besicela ukulibona ubaba wavuma basebemtshela ukuthi hayi ijazi lelana lokho likhona elika Joseph hayi igazi lakhona asolakhe igazi lalingelemvu esayidlayo umfana samjikela emgodini samthengisa isimanga nguye oziphethe ngale Egypt so siyaxolisa baba uthe sibuye lani wabuya layo umfana wabuya loyise bathe sebebuya imuli zonke loyise kuyimanyahle ngithi right mapholisa hambani labo libabophe libuye lobuyi baba bona bazasala khona legangeni babulawe indlala abantu laba into abangenzayo nibuhlungu lokho ihlezi khona apha nxa mbabona inyembe zami ziyehla sibili inhliziyo yami kuyala lokuthi mbodli wathi mina sembodlile buya nini nxa libuya lizahlala ngapha eGosheni wabadingela indawo evundileyo kuyiba bamthengisayo indawo evundileyo kuyiba bamjikela emgodini indawo evundileyo bemzonda benjalo uJehova ufuna sibe lenhliziyo njenga Joseph abafowenu ngabalahli yekela umlimi asebenze yekela umlimi angenele yekela umlimi athungamele umlimi asenzele kuhle bazofika eEgypt uJoseph ebagcinile wabagcina impilo yakhe yonke loyise wazi wabhubha wabagcina imuli yonke wabagcina beluse bagcine abakini uJehova uthembekile. Number 2 amaphupho ethu izifiso zethu kwelinye ilanga kuyamela udlule emgodini kwelinye ilanga uza kuyadlula ejele maningi amajele empilo sesingene kiyo maningi imigodi sesingene kiyo kunengi uqanjelwa amanga sesihlangane labo Mrs Potiphar asihlaleni simethemba uNkulunkulu uthembekile singalahli ithemba isiKristu siguquze ezinye izinto empilweni yethu okumele ziphele thina sisale singamaKristu aphelele uNkulunkulu asibusise asikhulekeni baba olungileyo siyabonga ukuyasithanda abanye sibuhlungu ngenela Nkosi sibhodle indlela esihamba ngayo ngoyaziyo thungamela uzuye sifikise ukugcineni ngoJesu siyakhuleka amen.
awekufa singone lenina usihlwithile injabulo yempilweni zethu awekufa singone lenina usithathele ukukholwa yempilweni zethu baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka